Hi guys. Karon mga filming Mr. Beast challenge. $10K ang price. Yo, Karon hold kay up. ko na si John Reese. Hi Reese. Hi. Let's go. Let's go. So i-explain Reese. I-explain ang duwa please. Para sa ating Okay, hold up. viewers. So basically, Okay na? so this game based na siya sa manga na as the God's will. So yeah. Ikiba naman eh. So mag-get sa morning dua at heroes and shit. Yes sir. Okay, so good na. Yay. Yeah. Main Okay. game. Reese, kani, Oh. what's an animal that sounds like a carrot? Parrot. Good. Safe day. Why is the class? Why is the class? You're dead. Mr. Beast. 2025 ka na yun guys. Na namin sa picture. You're cooked, bro. Karon kay para mabuhi ka, dapat mo appeal ka ni Mr. Beast sa challenge. You're cooked, bro. Ha? Baan? Gusto mo ba i-post ito? Yes, Asa ka? sir. Muna ko salamat. Ano ang pag-dash? Hindi ko maka-dash. Yay! Mga to. Di man ma-dash diriguro. First game. Murag Squid Game. Oh shit, we're Oh dead. no, Squid Game. Hindi pa katog ni. Di buto lagi yung audio, bro. Oh no, Mario Kart. Mario Kart. Yay! Mario Kart guys. Mario Kart. Di Love buto it. lagi yung audio. Use AD to turn. Okay. Press E to activate power up. Sled down a hill full of obstacles and traps. Let's go. Jollibee. Amaway, bayot. Man na ako. Uy! Ha? Ka-computer ko din. Bro. Tingnan natin. Oh, wapit na. Let's go Mario Kart. Uy! Buha ko power up. Ano ka mag-obstacle sa niyo? Agay. Maguna na Minto ako. mo mga kon, bro. Mario Pero Kart. din, ilupad ako. Mario Kart. Yan ako sa second stage. No! Yo, finish na ko. Wishi, 91. Agay. Yo, wapit ka matagwan. Agay. So, layo rin mo. Yes. Yes, man. Ano ako ka Ito na pa eh. No? Yo, look at danger, bro. Bawaan. Go danger. Fuck. Balik-balik danger, man. Ano? Yan eh. Bam! So, Ba! man. Pwede na kami. Bada bop boom pow. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Online. Like, kinahanglan siya internet. Ato siya sa online masave. No, dili. Sure eh? Dili. Mo na bag-uron ko. Okay. Susunod Try gali. man. Okay.
Hello Ba't guys, bigam ang karon putik? let's play Bro, sunod na ko bro, kaya na si Con eh. $10 million. We will play right doors. Uy! Ay, ito yung mali na, no? So, kinahanglan mong i-match ang doors. Sa picture. Kaninang tanato, sunod ako bro, sunod ako. Hindi, yawa. Dara, kani. Asa ka, Riz? Kani. Oh, okay. Anok mo ko. Nukmod po kung hindi ko pa. お前はもう死んでいる。何 Gawas! Pizza ni gawas. Naka ni gawas eh. Tapos, So, ganina. Ganyan yung gi-nukmod. Yay! yes sir. Multiple, mo to mo ah. Di ba? Naka magkukuy mo ta. Tarang eh. Oh. No. Shit, sunda ka. Dara. Are. Dara. Crazy. Gojo man. Huh? Ano to? Niread ako. Yo. Nay nangamatay daghan day. Okay. Squid Kani Game. min inani nga door min. Inani nga door. Kaysa mo good na. Ignition activated. Okay. Door nga libat. Okay, noted. Yeah. Dara. Kaniman. Oh shit. Ano? Nakadodge. Kaniman. Bro. Kaniman. Bro. Asa man mo? Nasa kaning kon, di ba? Libat mo muli. Libat Oh, mo. dagkan guro. Bro, kuminti ko mga mistake mo sa Let's akong go. push nga button. Ako raw sa to, men. Boy Sorry. kontra. Oh, boy kontra. Kani min normal min. Bruh. Dara. Sana. Asa ka, Riz? Nani dora. User, Dora. Kita ko. Kuhan mo ako. Yeah, make it up. Last ba rin? For 10,000 grand. Manaman. Yes. Mas dool na ko sa 10,000 ron. Mr. Beast. Taka na. Mr. B. Look, Shit. it. Oh. Mawa to, nay mo bukod na to, nay mo pangita na to. Oh. Oh, Asa ka? asa ka? Humble. 17. Di ko makita. Di ko makita din eh. One hour later. Nadirang seeker. Oops, nadiri. Na lang. Hapit yung magsugat. Nadri. Hindi, nigawas na eh. Oh no. Shit. Pasok. Yes, nice ka. Naasa dre. Closer Stop sa it. Get some help. $10,000. Let's go, Mr. Beast. Yeah, La. Oh my Dodgeball. God. Kaniyo. Kailangan ko ni. dodgeball. Dodgeball. Uy, nakaspikas. Yeah. I'm gonna clock you, bro. Ouch. Pipi. Piti ka. Uy. Hulo. Hulo, nagkayo. Ang bining nagkayo. Uy. Bang. Oh, maigo. Tapos. Agay. Ang binibi. Uy. Pipi. Kani. Ayun akong iga ha. Okay. Teamwork. Oh, nice one. Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never Ano to, understand. bitch? Yo, na naman. Trip to Jerusalem. Please, no. Panik. Panyita min. Tadi yung gugnawa akong karakter. Di na ka ma-respawn? Hindi, ma-respawn pa ako.
Rice. Na banga animoy. Uy, Janris nagkukod. Janris, di ka tapok. Uy, nice ka. Janris, gyro. Ryan ang bomba. Oh no, Ryan, di ka sa sutoy. Ryan does. Janris, nagbarog. Janris. Ryan, patay si Ryan. Banga ang Ryan. Oops, padong ni mo. Ito. No, 1v1. Panako na ni. Yes, Nice. sir. Okay. Patay na magaro ko? Patay ka. Yeah, patay na ako. Hello. Mag-away na sila. Very Cool Boy versus Ryan 558599. Ikaw ba si Ryan? Nila. Color blue Robotic ito. or color red. Karoon Hindi, tingnan sa computer kay high school kung doon. karoon ang last game mode sa tuwang tuwa. Ang I6 Yun, selfie. okay, boy. Okay. Lo. Ryan versus Very Cool Boy. Who will win? Nice. Ready? Hard. Kaltidan ako sa ba yan. Nanay mga pato. Team ito. Kaon mo na rin yung damage. Tapos sugat yun. Okay, tapos sugat. Kaon na rin yung damage. Ryan TV. Okay, Ryan bro. Okay, Ryan. Patay ka 200 na. Oh! Nice. Nice Ryan, nice. Okay, party. Yes, sir. Ay, Yes, sa sir. isip ka rin nino. Nice one. Nice ka. Unsay Oh my god. Patay ka sa akin, boy. Sige, Wow. taog na kay Nice. yan guys. Ito. Ano ris? Nakuha na ka ris. Mental Okay, ris. bro. Wow. Winner. Very cool boy. Crazy. Okay, choy na ka na. Yes, sir. Diyan na indo. Okay, man na. So, mawara to guys. Karon Yeah. atong Send- karon send. de kay ato interview ang nadaog sa ato ang Mr. Beast challenge. Hello. So, unsay feeling boss nga nadaog ka? So, feeling Okay, mawara is- to bye.